Ke la amogela mo code switching 2020 mo rutanga maleme a ka gae le kgone ke nyaga re tšwele pele ka metsa grade 12 re dia revision ya past papers le kgone re tlo lebelela question 1 ya November 2011 video ya go feta be re lebeletše November, February, March, so no re lebelela ya November question 1 for the video tše dingwe tša di question 2 to question 3 searcha code switching 2020 revisions questions or ye mo channeling ya rena o di lebelela. So ka ntle la o senya nako question ya mathomo question 1 re fabola ka di solve for x. Potšišo ya 1.1.1 ba ile solve for x ba re fa x ba bula mašakana ba re x hlakantšha le 1 ra tswala šakana ba re lekana le 6. Ka boeletša gape ka re a wa swanela go nore e le o ena le nomoro ka mo right o nape o re x e lekana le 6 o fetša gape o re x e tlo lekana le -1 o tlo ba o le phošo swanetše o re equal to ge fela e le 0 ka mo right. So swanetše o thome o tšee constant o iše ka mo go left or x o ile brackets or x plus 1 minus 6 lekana le 0 o distribute x or x multiplied by x over x squared x multiplied by 1 plus x minus 6 lekana le 0. Then ge le so o ya factorize nyaka di factors tša coefficient tša x squared ke 1 times 1 factors tša 6 ke 6 multiplied by 1 le 3 multiplied by 2. So o nyaka di factors tše le rotlo re go di hlakantša or o di subtract ta re fa positive x. So e tlo ba 3 le 2 wa buela mašakana wa mabedi wa ra lekana le 0 coefficient ta x ya ka x squared ke x 3 2 wa lebelela sola ka mafelelo ge le minus re botša gore maswao ka gara mašakana sentšo a fapane nomoro e kgolo swantše tšee positive sign nomoro e kgolo ke 3 plus 3 minus 2 swantše a fapane ka mokgwa o fetša ka gore then o factorize ka mo equals to 0 ke mo ka reng x plus 3 e lekana le 0 goba x minus 2 e lekana le 0 wa tšea 3 ya go iša ka motsogong la go ja ya tšhentšha leswao ge e le positive ya ba negative x ya lekana le -3 goba x ya gago ge e le positive ya tsogong la go ja e ba e le negative ya tsogong la go ja e ba positive x ya lekana le 2. Ke potšišo ya mathomo e ba ntšhitšeng ka November 2011 e le question 1 a re lebelele potšišo ya go latela. Potšišo ya go latela le yona e sa le solve for x ke 1.1.2 yona e re 3x squared minus 4x e lekana le 8. Then o ja 8 o iša ka motsogong la ngele e leng left or 3x squared wa ntšha 4x ge 8 e tla ka motsogong la ngele ke -8 gore be le positive re lekana le 0. Wa lebelela gore na factors tša coefficient tša x squared ke 3 multiplied by 1 fela factors tša constant e leng 8 ke 8 multiplied by 1 over 2 multiplied by 4.
so lo gona o tlo lebella rena ke di-factor dife tšo ka di choosang wa tla re go di add or subtract da go fa -4 a re lebelela re ka šomiša factors dife ya ra gore tša coefficient ya x squared ke 3 le 1 fela ra ba le 3x ra ba le x mo re ka šomiša a re leke 8 le 1 8 le 1 by tebelelwa mahlo gore 8 multiplied by x ke 8x 3x multiplied by 1 ke 3 so no ya add or subtract 3 more 8 e ka se re fe 4 a re tšwele pele a lebelele di-factors tša 2 le 4 a re ka bea 2 ka mo ra bea 4 ka mo 3 multiplied by 4 ke 12 2 multiplied by x ke 2x so go ka hlakantšha gore 1 minus 2x go 12 e ka se re fe 4 ra all factor just John then go lebeletše e ra gore equation ya rena a ena di-factor ene ge re sena di-factor re šomiša formula quadratic equation quadratic formula so mara o swanetše o checke pele gore na ka nnete di-factors a ona tšona se ka no thoma ka gona go šomiša formula that's o mbona ke checka pele formula rena e re swanetše o be le a ya rena e re coefficient ya x squared o be le b ya rena e leng coefficient ya x o be le c ya rena e leng constant then formula rena e re go nyaka x e le gore e hloka di-factors wa gore x e lekana le minus b plus minus square root sa b squared minus 4ac all divided by 2a then go kgonne o tsona a ya ga keng b ya ga keng c ya gago on substitute formula ke formula re thutileng yona go grade 11 on jewar x e lekana le negative b ya ga keng ke negative 4 a bula lešakana gore negative 4 plus minus square root sa b squared a rena re skala gore ke negative 4 or negative 4 squared minus 4a ya rena keng ke 3 or 3 a bula brackets ya rena keng ke negative 8 or all over 2 a ya rena keng ke 3 ino ba no re tsona a ya ga keng b ya ga keng c ya gago then o tsebe quadratic formula then o substitute re simplify re tšwela pele ga roba x a rena ya lekana le negative times negative ba re ke positive ra ba le 4 plus minus square root sa negative 4 squared ke 16 negative times negative you are positive 4 multiplied by 3 ke 12 12 multiplied by 8 ke 96 rabal 96 all over 2 multiplied by 3 ke 6 re jwala pele ka yona x e lekana le 4 plus minus 16 plus 96 16 plus 96 empower 112 empower 112 all over 6 so go le so o ka separator ka gagwantša positive le negative o kgona tla more x a gago ya lekana le 4 plus square root sa 112 over 6 goba kara test ngwale or over x
yola gana le 4 minus square root sa 112 over 6. So ge le ka mokgwa e go khotla mo calculator gago ene ntongo bohlokwa se ka e lebala ba rata go round off to 2 decimal place. Go ka se round off to 2 decimal place ba ka go penalize. So cause banya go tsebe sure na 2 decimal place go rounda jwa. So ya positive x r na re kera ele 2,43. 2 decimal place in daore nomoro tše pedi ka morago ga comma. Goba x r na ele 4 minus the square root of 112 over 6 erfa negative 1,097. Then all the 7 mafile etlaga mo yoba 1. Then x r na yala kana negative 1,10. Ke ka mo go solvileng ke re ke highlight ya team. XR na ke 2,43 or XR na ke 1 negative 1,10. Ke putisha 1.1.2. Le putisha la de la question 1. Putisha la de la engwe ya mo question 1 ke 1.1.3. Ko putisha ngolongwe mo question papering ba go thoma ka solve for x ya basic gantši ba rata go šomiša quadratic formula ga go fetša ba go fa di inequalities. Ke lo tšo swantšwe make sure gore wa di tseba pele ya go ngwala exam. Go tseba go solve x ka go factorize ka go šomiša formula quadratic formula le go solve di inequalities. So putisha 1.1.3 ere 4x squared plus 1 is greater than or equal to 5x. Doka idea mo gore we solve ka ro solve ka mo go šomiše di previous equations. We solve ka ro solve x mara o etla mafelo wa cheka gore na mo critical values tša ona di leng gona ke mo kae le mo kae. So re nyaka di critical value. So njo je ntongo longo še ka mo left o ba le 4x squared plus 1 o ja 5 e wisha ka mo e ba negative 5x ele kana le or e feta 0. Then gantši 5x ra toba gare wa le 5x squared minus 5x plus 1 is greater or equal to 0. Then ge le ka mokgowe ya ka masaeteng wa re 4x squared minus 5x plus 1 ele kana le 0. Wa solve x. Wanyaka di factors tša 1. Tša 1 e keno ba 1 le 1. Tša 4 tše le go tlo di ether e tlo ba 4x le x. So le re maso wa swantše a swane a tša sola mathomo. Ra ba le minus. Go ka fakela 2 mo ka di factors tša 4 di ka se dire because tlo ba 1 multiplied by 2 and 2 multiplied by 1 that are negative 4 is negative 5. Mara mo real so tlo negative 1 multiplied by x are negative 1 and 4 multiplied by negative 1 are negative 4. Negative 1 plus negative 4 are negative 5x. So o tšwela pele wa re le kana le 0 wa tša box ma shakana la mathomo wa re 4x
minus 1 e lekana le 0 goba x minus 1 e lekana le 0. Ya ra x a ya lekana le 1 over 4 goba x a ya lekana le 1 ke di-critical values tša gago tše. Then ge le so o ya go number line. Number line ya rena ye re ba le 0 re ba le 1 re ba le 1 over 4. 1 over 4 ke 0.25. Monse ra ba le 2. So after o kry di critical values tša gago wa thoma gape o nyaka maswao te re lebelang ke maswao. O nyaka nomoro nngwe le nngwe e leng less than 1 over 4. Then wa sham a re kgethile 0. 0 e less than 1 over 4. Re na le 4x minus 1 multiply by x minus 1. Re lekana le 0. Value nngwe le nngwe a re kgethile less than 1 over 4 re kgethile 0. Re ba le 4 mo re bona x re fakela 0 minus 1. Re wila bracket re 0 minus 1. E lekana le 4 multiply by 0 ke 0. 0 minus 1 is negative. Negative 1 multiply by negative 1 e re fa positive 1. Re lebelela maswao a rena miracle rena value rena ke eng. Then a re nomoro nngwe le nngwe e leng less than negative 1 over 4 e tlo re fa positive answer. So ra tla go 1 over 4 ra wila mashakana ra re 4 into 1 over 4 minus 1 into 1 over 4 minus 1. 4 multiply by 1 over 4 ko 1 minus 1 ke 0. Ya or 0 multiply by this value ya or fa 0. Or mo 1 over 4 ba le 0. Ra nyaka nomoro le gore e magare ga 0.25 le 1. Nomoro re ka e kry-ang re ka kgetha 1 over 5. Then ra kgetha 1 over 5 ra ba le 4 ya re fa 1 over 2 minus 1 into 1 over 2 minus 1 e lekana le. Then ge re kgethile value re pantšha mo calculating re bona e tlo re fa 2 4 multiply by 1 over 4 ke 2. 2 minus 1 ke 1. So ra ba le okay 4 multiply by 1 over 2 ke 2. 2 minus 1 ke 1. Ra ba le 1 over 2 minus negative 1 ke negative 1 over 2. Then 1 multiply by negative 1 over 2 e re fa negative 1 over 2. E ra gore nomoro nngwe le nngwe e leng magare ga 1 over 4 le 1 e tlo ba negative. Then ra nyaka 1 a re fakela 1. Nefe re tla mo re fakela 1 ra bula mashakana ra ba le 4 ra re 1 minus 1 ra bula mashakana ra 1 minus 1. 1 minus 1 ke 0. Ya gore nomore multiply by this one ya no ba 0 lona. A re ba le 0. A re value ge fitla mo 1 lona e ba 0. So o tloa go 1 re nyaka nomore fitang 1. Nomore fitang 1 e ka ba 2.
awagab war 4 war mashakana war 2 minus 1 whole shakana war 2 minus 1 2 multiplied by 4 ke 8 minus 1 ke 7 then mashakana la teller ni 2 minus 1 ke 1 7 multiplied by 1 ke 7 yellow war a positive wal positive then all level chin number line arena ara level di value chi jaga mo ardikerele value chi der tusha o khata masao or jorna less than 1/4 ke positive magara 1/4 1 ke negative mola ofeta 1 ele positive and re value lu 1 ke 0 re 1/4 ke 0 ko kerele value chi o khona conclude Rogerel viljo o kundlori. Equation arna ebere. Ina ka viljo lo rodoro go dipancha mo equation injija x. Diale kanali 0 or dia fita 0. So gar levelechi critical value arna ya 1/4. Ele kanali 1/0. Ele kanali 0. Ene value chelo de less than 1/4. Tidiang di greater than 0. Then I raw kundlor x arna L less than or L canale 1/4 over x arna value chama garaga 1 aja 1/4 le 1 di negative ari di nyaga di fitang 0 then ara or x arna e feta or L canale 1 or give di fitang 1 or L canale 1 or clock 0 ke ka mogwelo gore o solve inequality ka one yona e hlopine are lebele putsha ga latela ke 1.2 mo eleng gore re filwe x squared plus 5xy plus 6y squared ba re le kana le 0 then putsha ga latela na ya eleng 1.2.1 but calculate the value of the ratio x over y. So ndozo njui die pele ko jena kwa ole village equation na hao wana na ratio ya x and y uka calculate yo. So arava refile equation na eleng x squared plus 5xy plus 6y squared lekanali 0. So woka level ranal x squared ranal y squared and middle term arna ge xy ya ra the factor jidlu nyaga did include x y. So coefficient dia x squared 1 coefficient dia ya y squared ki 6 and now anal 6 middle term wale 5 the factors jera do shumishu aganchi rema so son just 1 get really 2 then no with a brackets jagao elo mashaka nagao or x coefficient do vale 3y le 2y le so la mafelo le rema so son just 1 rebele so la matom or vale plus 3y multiplied by x get 3yx x multiplied by 2y get 2yx 3xy plus 2xy get 5xy. So here our factors start negative 1. Then all feature got x plus 3y ele canali 0 over x plus 2y yala canali 0. Raja 3y resha kamul zogong la uja iling right ya chinjalo so itulele positive or negative external la canal negative 3y kamo raja 2y na resha kamul zogong la uja external ya chinjalo so yala canal negative
2y. Ka lebaka la gore ba rena ke ratio ya x over y, ra divide both side ka y. Ra divide ka y, ra divide ka y. Ra divide ka y, ra divide ka y. Ka mošala ka x over y, y ya cancelan. Ya ra gore bila ya mathomo ge re tla ka mo, x over y ya gago ya lekana le negative 3 or x over y ya gago ya lekana le negative 2. Ke ratio tše le gore o tlo ba o di kry-ile. So o tlo ba mo re lebelele potšišo ya mafelelo ya question 1. Potšišo ya mafelelo e re, hence calculate the value of x and y if x plus y e lekana le 8. E leng gore ba re file equation ya mathomo e leng x squared plus 5xy plus 6y squared ba re lekana le 0. Then re solve x and y ra solve simultaneous equation. So what is simultaneous equation? Ngwala equation tša gago ya mathomo ke x squared plus 5xy plus 6y squared e lekana le 0. Ka e bitša equation 1. Ya bobedi ba re file x plus y e lekana le 8. Re ka e bitša equation 2. Go di equation tše pedi wa kgetha gore na ke efe o ka reng e symbol ena di coefficient, sona ena coefficient ya x or ya y, gore tlo kgona dia variable e the subject of the formula. Le gona e le gore na ke method of o nyakang go šomiša wa solving simultaneous equation. Ge re lebeletše equation tše pedi, e ya bobedi ba re fileng yona a gona coefficient ya x, gona coefficient ya y. Ya ra gore go tlo ba bonolo gore re die one of the variable subject of the formula. So re ka re in equation 2 x e ka lekana le 8 minus y. Then ra e bitša equation number 3. Ka sena la gore in swantše ke re from, ka re choosile go tloga go equation number 2. From equation 2, then x a rena re derivile equation number 3. So ge le so o ka substitute equation 3 go equation 2 ka gore tšwa equation 2 o substitute equation 3 go equation 1. E re solve by substitution. You can use elimination go nyaka. Then wa re substitute equation 3 in equation 1. Ke choose substitution gore go bona nkare ke yona e bang symbol good. So mo bonang x o tlo fakala x minus y, 8 minus y. Equation ya rena ke x squared plus 5xy plus 6y squared e lekana le 0. Mo bonang x re fakala 8 minus y squared plus 5. Mo bonang x fakala 8 minus y multiplied by y plus 6y squared e lekana le 0. Then I will simplify or 8 multiplied by 8. 8 multiplied by 8 is 64 or 64. 8 multiplied by negative y is negative 8y. Negative y multiplied by 8 is negative 8y. Negative y multiplied by negative y is plus y squared. Plus 5 multiplied by 8 multiplied by y, alpha 40y. 5 multiplied by negative y multiplied by y, alpha negative 5y squared. Plus 6y squared. Arele kanale 0.
So I check like terms 64 and like terms. And negative 8y minus negative 8y is 16. 16 plus 40 negative 16 plus 40. Alpha 24. Our renal is 64 plus 24y. Like 120. 24y. Like terms y squared, renal y squared minus 5y squared minus 4y squared minus 4y squared plus 6y squared plus 2y squared elegantly 0. Then review was equation arena rega divide ka 2 ka 2 ka 2 rega mo 0 divide ka 2 over 2 over y squared plus 12y 64 divided by 2 32 plus 32 are legally 0. Then really come ho negative factors ja 32 chiri karan gher add or subtract tarfa 12 arawila brackets je pedi coefficient y squared y fell 1 double y factors ja 32 chiri karfang 12 gher tlakancha ki 8 le 4 le sola ma fela le masawa sincha so na reloji sola ma tom rabal plus 8 multiplied by y ki 8y y multiplied by 4 ki 4y 8 plus 12 plus 4 ki 12y. So I feel mo ajola belarare ry plus 8 elegantly 0 or y plus 4 elegantly 0. Yala or y yarna yala kal negative 8 over y yarna yala kanali negative 4. Then o gerele the values jawai o khana wadi substitute equation number 3. Our substitute y elegant negative 8 in equation 3. X are elegantly 8 minus negative 8. X are 8 minus negative 8 ki positive 8 plus 8 ki 16 over 16. Wa ape y 4 negative 4. Our substitute x saga elegant negative 4 for equation number r. Or x saga elegant 8 minus negative 4. Y elegant 8 minus 4. 8 minus negative times negative is positive. 8 plus 4 is 12. Error or solve x plus y. Yarao or grea x all 16 or x all 12. Or y all 8 or y all negative 4. So come horrifically now one alone ka solve the equation number 1 ja November. So kan dlalo sinyana ko kya leboga for lebeleji the video je ngwe ja question 1 ya code sujin 2020 or the video je ngwe ja the question 2 3
tša paper 1 le paper 2 ya go revision code switching 2020. Ke a leboga.